Avon ons veva la baselgia de son bisceun de Degen in agen caloster. Quel stovi minci gio son bisceun a toccar il zender stezza a se persuader che la glisch perpet na ardi. De letzes uras vevens ni amplas electricas ni baus de petroli. Per ordinari ardevins pieun culau ni safe. Denton vev indis calosters pigliau in agen vezzi. El vevan scieta leccia ad ascia scigiau il pieun de la glisch aseva bisceun iau leccial. Mo il lugau baselgia vevan ciert che il pieun veniva con in sto de ried dil mens, per quei valina de meun ben mervegl via da son bisceun a sa zuppa enda vos il alta gron. Il caloster vegn, toc il zen, scigia treis gadas il pieun e gi mincega biscem iau leccial. Ad en quella audel neu de vos il alta in a vusch profonda che gi schaleccia caloster dil nausch. Mietsch nereus de la tema dat il caloster in greu a cuore de baselgia. De liez gina ven segel mai plius o son bisceun, mo il pieun de la glisch segi suenter staus bunamen il miez pli redeivels.